imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na KISII FM. Imanye Alright, abra kabisa ide kamera ngedata na isano ne mucyo butokirense ya moya bono mambe chinsani cha Africa ya mocho moteri to kwa ni wikiranu imeyenka mu gusikisi ya fema somo ruburi mu minjiro imyende kumanya y'ikinguru monasa magazeti yeli tukoli ya lero nabona botambe genege kosi kimo ruburi mu minjiro iminche bona botambe ngoro kwa du omonyakerogo liga number 003 Ronald Mayaka Brigadier Ripi bwana Nyasai tonomu ya Chinga kichonsi ne chinga kichonsi nomu ya ntari go chencha naenda mabera yana ya kale na kale naende buna tuwa mubole tigora na bato ikiriro yes naende nabo tugendete kumubolinga agendete go tobekao na intu tuyatogendere kumwakira mbia mono. Of course, that's what we can do. Yes. Na Nyasai ma to kumo dictate yanje to kumo debienda gukora ayesaba uwanja kwa yego koreke naenda ye mutika kole bintu kolengana ne chinga kichiaye no murobeli Motige Ekiagere ni gakoro kweliete limolioka Nyasai. Oh yes. Mwajo motegera likobo kwa nembo gazeti ya Taifa Leo chitariki kiando mutinyo kiando mwaka w'ikiri 2022 litkuniriye Ijumaa etengo Friday. Na nchibura butamba soko bako kwa nenga gazeti ne ya The Daily Nation chitariki kiando mutinyo kianda umwaka 2022 litkulia Friday. Yes, headline. The third most powerful man in Kenya today. The third most powerful man in Kenya today. Aigaba begete bicha iyo omosike Moses Masika Wetangula. Jamaa ametoka mbali sana. Yani Moses Masika Wetangula ndakane no muntu go batisha lakini finally yoikire. Onyo muntu karo gweta gatigati bono. Masika Wetangula. Masika Wetangula. Beti ya what this time. Yeye bana yendera bado Stephen Kalonzo Musyoka akwira agutikaro mwana siasa TVC ya Kenya. Bado anabaki tu pale pale. Anabaki. Tingo mwewa. Bado anabaki kuwa. Najua. Ulishamweka kwa nakala zako zile. Kabisa. Nilinakili na yuko kwa nakala zangu kabisa. Aigamagega yomo Senator Konyule. We county ya Bungoma Moses Masika Wetangula. Party leader Ford Kenya. Wacha uraliti kuliga rumuno monogalibwe bunge nene yense ya Kenya. National Assembly. Asige karokiabete litkuliga rombo base bungeri kimina negetindi sana kialinga gati yaye na Kenneth Otiato Marende lakini Masika Wetangula ni gabe to mubui ase ekimina nekyo nanyarete chikura chimibere na 15 chaba bunge ase bunge nene ya Kenya taika watakere ko ba 232 232 taike fraction ile gwenda lakini Otiato Marende akajiondoa tu akasema ndugu yangu chukua hiki umepata mingi enda tu mbele Kenya kwanza wamejizolea viti vyote hivi anyway timezu wakoro mugano hiyo ko mwata ni otara chinguru ne ile ndiga zetu Taifa Leo kira sepeji akani ke peji ya gatano ngakibona the third most powerful why akoba the third most powerful the constitution yego tebanga should the president abe incapacitated to hold office who say in the event God forbid akwe Bibi kana neme konguzana ukurwa no nabeka God forbid nabeka katiba ko lakini kwa God forbid deputy president ni gakobe president deputy president ndiye bole deputy president ndiye bole ebe incapacitated akwe gosasi is called office according to the constitution mungwano no agojera ime speaker ya National Assembly gakobe president for 60 days elinda bacholi boko president igona abwata chinguru is the third most powerful na nero control abarosi yali chika ya Kenya legislators the National Assembly bunge ya Kenya na nere chairman ya Parliamentary Service Commission akoro kwa Moses Masika Wetangula nero mo speaker ogatano na gatatu bwe bunge ya Kenya kuru independence yes wino mugano mulikire kuru asepeji yakane kweke peji gatana singa gazeti ya The Daily Nation as a headline ni gazeti ya Taifa Leo Ruto awaangusha Raila Uhuru bungeni
Ruto, Aangusha, Raila na Uhuru Bungeni. Yengo bwatekana nase obochori bwakore tuli tukuri gora ase bunge ye Senate ase Amason Jeva Kingi achori tukoba almost speaker gusoma nagaribwe bunge ye Senate. Inyoranga Jefferson Kingi gare nsemo ya Kenya kwanza na ebunge nene Moses Masika wetangura nere koro Kenya kwanza nera gachorwa. Lakini ndo kyawe tase bunge ye Senate na Stephen Kalonzo Musyoka jete kwerusio aba senator korwa orogongo rwa Pwani Coastal Region. Igo yabetereti bairaneka. Wamosire Jefferson Kingi asengenja kuru Mombasa. Batu walekere ugo maate. Igo noe bara abazimio bakanyaguka bagasoa Kenya kwanza. Yes. Aiga bono no Kalonzo ajite kororeranga bono agaiga ntogo toboa. Akalikali ukolia esa 2 mapema. Adeba tinja sigendekyo. No korukwa ya uma ete bono kwa beto mungwana automatic. Can I tell you something, Dudos? Yes. Hariko base a planning committee ya Azimio yarange wachoro yukuligikira kyobo speaker we National Assembly. Yes. Norocho mungwana ba propose yabe deputy speaker. Fara Malim. Yes. Bari kubika Fara Malim aroli yobo speaker. Ngocha goleta gya ngoma nyogiro. Na ene ngoja kwa kienga afadhali yake. Na because number 1 abajumbe bonsi bakuru ensemeli ya Northern Kenya. Yes. Abantu ababwate asili ya Kiislamu Islamu aba Somalia abagocha iga wangeumpigia kura ne bambalinse obo mubwazimio lo moja sengencho they also want it to so bro. No, banja ine naende. Banja ine sana. Banja ine sana. I agree with you. I'm telling you. Banja ine mono sana. Azimio wakupiga hesabu yao vizuri. No nyafala mahali mtali oja koira. No hatari koira. Gobana ke competitive. Yes. Iyale koja kwa competitor. To me Kalonzo Musyoka was not a competitor. Was just a participant. No, I'm talking about the National Assembly. Okay, actually, as a Senate, as a Senate. As a Senate, Kalonzo ga get a politician because as a politician here ye toko bu. Ndiriko wa igi afadhali weru yona ya I need to participate. Kalonzo geru set. Anyway. Kwa nzito sana lakini ndio Fara mahali mnabwata experience ikero ile deputy speaker ase bunge nene ya Kenya. So the most I think go barengera tinga go sekero kende Kenneth Marende barengera limere makoleta abumagega no esabu babu getenga maite Marende comes from Western as well as Moses Wetangula. Ngabaya de competition te bamole basukiege chake wekaine esabu itaingiana. Se bunge date ke chenge wekane. Se bunge aliro goro. Aroja babunge korwega gusiba so that chikuru mungwano lyanyole tumanye komenta y'abantu bali bagete Kenya kwanza lakini bara bamu abokuru abantu bali banje ine sana bwana yangu washu inge leta shida pale manyogiro mutindi sana mugano yinga yora nora se epechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo mugano igoro ya Jeva Kingi go mulikira se pechi gatana senka se oyo Jeva Kingi bona aba senator koru orogongo rwa Pwani baje tamo na kumwakira no ole bado kwanira se pechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo aiga kwanira omosubati koru kwanga Queen Elizabeth wa pili kutoka Uingereza alifariki jana. Ngitongera bata tengo mwana yaga akoba automatic kibono kelia. Akoba sworn in as the loyal king. Mateke kere hereditary. Nteke kere hereditary yani okwera inherited. Murabona muzubati yako mwana yo mutangi nero kobe king. Ese ko bada bwata mwana mumura muzubati yo mutangi akoba declared kobe queen. A queen. Yes. Ne queen ngo sikwere sana. Bongereza alibobwate monarchy basingete sana mwana ye king. Anyway, pole sana. Musubati ugara litakabwate miaka 96 years. Mengi sana by the way. Ntake tukukurwa wendo some historia Princess Diana. Ulingo mwana bomonginoyo. Ukweta ze road accident. Hey. Then you will understand. Again tonache kukwa na tata iti kukwa na bonda ya. Inchengenda. Mugano indora sepechi ya kabere kwike pechi ya katata senga setiga ya The Daily Nation ingana kiensengi mega ndalete kutoma magombabo gochi ya sense ya Bongereza so korara kwa Queen Elizabeth II of England. Okay, asepechi ya katata gazeti ya Taifa Leo. Aiga omongwano koro kwa Owino. Owino kakabero monogalibo abanyanyimbo Charles Owino kakabero monogalibo abanyanyimbo bonongorwale sawa nganke ko aratigirete James Orengo gatiga mangano yo koligie kero kikibo governor imeye county ya Siaya roboti onora sepechi ya gatatu at the same time
miguna bano nyorero moese igagotebia Joseph Kinywa I make sure bamoroserie passport na barusi ebikwaso byonsi aicha iga Kenya na ndaikirane ogotiani gwa kumurayo gatano bwense ya Kenya Daktari William Ruto timaiti gosembache baikirania peje gatano lima bana jeshi litikulia rero nali bako mwa masikani yo moelio omurai bwense ya Kenya wasoko musike Uhuru Kenyatta una commander in chief yabo yabera se myaka 10 ase musangerekano bosomo yegora akorekane asakurukunga DOD headquarters Kenya Defence Forces headquarters mu chiu Nairobi abwa sebarabe bako mount parade chingia nabo igo kore parade pass nabo igo kumwagiza wadi na kumukwanira mangana yo kumuganiria maya oyo wachiga soko kurwa bisibuna omo commander in chief baba jeshi bonsi bensi ya Kenya ino muganora sepeche gatano lima senga seti ya The Daily Nation at the same time sepeche ya gazeti ya Taifa Leo abanyanyimbo mbaga endelete kunengia egakorwe kama somo nyanyimbo oyolenge actually galenge omokonyi bomo commander bw'abanyanyimbo amuitete mukaye omusubati munyanyimbo yigakorwa kwa Joseph Laurin agamuita mukaye okoro kwa Janet Yebet wate myaka 39 asikeli atebete nga igo omusubati yo abwate obwamate bwake bwanchani no musacho ndo mungao bone ndekyo gekamuberurukia akamubwato kera masasi nando mate ekineki onye gentokero mukungu arakore mwetane pito utakakomorora that's the only thing yes very painful ekebe sana especially to a man kemwire to kukwa enera kerusio by the way lakini it's not good to kill tali kwanja sometimes oro negente ekebe sana ne bukweko bokwananga onde bwansi bwoto borubuli gorgo ikakore gento keboliri actually malika gotebanga it's very hard for an angry man to do something that is good akongu sana igo botambo bororo igo bwato boliri obonge tigago kole gento ikero bwato bororo to nachano ne kina kole no bororo now tiangu anega to promise gento kole no mogoko ogo igerana ne gazi ngo iwo waonjora ekero no mogoko promise gento ora promise gento totaji kuigira ni baadaye kongu sana kiba na siasa bawe bakora yes na aba na siasa aswa abanyoro monto wake rubiyo mochango ato wake jingo bibago toki kabisa bano bwato ke wallet ali amachias okora mangano tare na magoro gukora kora sipichi ya kane Professor George Magoha muwaziri wechisemia iga Kenya ojigosoka dimadize na soke kera randa bayibulingo te baranga umurayo mochole bwense ya Kenya Daktari William Ruto amubeke agendere nemirime ya by the way let me tell you the truth mungwano we Magoha kolire gasi otemire bono roboti nale gukwanduringa igasabire the president elect Daktari Bill William Samoei Ruto taba isa korusi CBC kwaranje tanye kuna yes tebire libagelio aye finance yegendere ikene chiko konya at the same time abayibuli bono mugano ino ore by the back page yes abayibuli bono niko bamusabire president elect William Ruto kogendera agose ko retain Professor George Magoha se wizari yechisem umate Magoha no alenga seri jimu mate mati anyomolete to the grim light ando tara kwa negente kyokore asaba ndo bali batara kwa negoro ya siasa koragonde bwensi kera Professor George Magoha yes a very professional man yeah yes ali nyoranga ine surgeon ngitali bukobara yes Magoha nero lete to mungwano oyo ekera alinge cabinet secretary ya education akamwa appoint akabe chairman ya Kenya National Kenya National Examinations Council commission ya kutendera matemo ekera bwate PS yekurukwanga Bilio Kipsang nuko inyorete bakamanya ko colleagues education in fact ekero majange bona ku iru interior the president had no choice ikiaro mungwano okonyo streamline ya matemuga Kenya National Examinations Council the president kama appoint kwa minister education okodi jamaa amefanya kazi sana kuja KISII several times bwana yes asenge njo KISII according to statement ya mbali bango korosi bilas bya CBC igo bakwira yo kama kubulinga why KISII of all counties not a 100% completion anyway tunamtakia kila rai naro je mimi mugete gotaranga nga na kibungwano yorukunga Wilson Sosion for cabinet secretary education
I don't know what it kusegente ngechikoba. Kiko tara sana somo tara. Asende takonyara. Being an activist doesn't mean when you're given a ministry unaweza mani. Oligara abo myazo wakeli ogi. Azo wane. Nakubuye ziri. Page nerega with all due respect though because ikina kitumula leta. Yes, ine mema kolera singa kitamna nero tuwarorera akolire buya. Yes, activist. Yes, so bakakoli mungwana ariko kunga Professor Kaimenyi you remember? Professor Kaimenyi I know Minister for Education. I remember that guy baka kamajiko akarosa sana. Page 10 watu mugano kana kimwana jeshi oyo mo bono asorera bana jeshi. Maga yoko mu butemeremo ngasenge ncharenge HIV positive. Kumurusia recruitment by the way. Na ende kakoteba nga bamupima atamanyeti atabayetie mandate yo kumupima. I think it is wrong, eh? Yes, na ande kineke ngere watertight. It is wrong. Mwagane damages. Yes, exactly, I think so. Jote ura pimo muntu na kuimuki ketamu kiriko ya health ya atali ya where atako ediri bagali kumupima. And you're not supposed to announce that. Very. Kenona banyagitali mbare trained. Page 10 kabiri page 13 tudusine yorogeti ngana kibono abarai ababekire ebina byo kwamelyo bubuyibwa petitions electoral petitions Evans Kidero bekire petition yo kwamelyo kubwa kwa Gladys Wanga buno mugabana bwe county ya Homa Bay Wangui Ingirishi obekire kina yo kwamelyo bubuyibwa ya Anne Waiguru buno mugabana bwe county ya Kirinyaga Walter Nyambati obekire kina yo kwamelyo kubwa kwa Musinyaribo Nyamira Andrew Maubi obekire kina yo kwamelyo bubuyibwa Anthony Kibagendi bino mujumbo kizito chache South baide bakabwaterana na omwando Samuel omwando gini batake tichikura jibaruya idiria kweli na mambo kwambia mugano ino rase page 10 kabiri page 13 page 14 mulketo mugano ngana ki vaccine yenya yoborwere bwa malaria era chiko konya mono abantu bamanye tinga lakini ensengi ma malaria nero borwere bugwita abantu the disease number 1 killer malaria nembe sana mugano ino rase page ya 10 senga seti ase epechi ya gatani gazeti ya Taifa Leo roboti ndoro by the way bunabono okubuli kwa rugo cha serikali egochigo cha yomoske Dr. William Ruto gotenene chisabali cyaba subati bakonda bakora imirimo ya nyumba imense ya Saudi Arabia kabisa batebirenga isimamisho kabisa ntu akwana rege ndege by the way paka bagatebanga egento yakora bisubati bako chandeka kitabinjire banarete kurwa chimbe by the way bakogenda baji gojiablalia tigango tebiga nkagenda live limo asomotandao TikTok ntakete kumanyanga na ande strictly na tetu kwa nabantu bakokole mirimo sinse chiria bakante binga sometimes nona bakenya baito igatugo ja nejimbo chetu chiyobo sensi ngumbwa na ande nyona abantu bali na barabu number 1 number 2 babwata machika makongu yege Islam ubo sensi mbole batanyare gotorolete itikadi zao ni kali sana abande kwanyora o batagete ko gotandaria basacha babande ndochiabwo no I'm telling you this because abana betu batategerete batete ko enda chinse kiria egento kiagera kwate buronge egento kiagera egento kwento tukwande na singe chinsa inkorange itukuri moiga turage kanya mugaba nabo county ya Turukana Jeremiah Lomorukai Ochorune kiama gya ODM igaji etekenya kwanza moino bono serikali tigecha kegasi power attracts power mwaro ino rase piche meronge vile asenga seti ya The Daily Nation ase epeche gatano gatatu gazeti ya Taifa Leo imense ya Buganda by the way okwanyoka kweliraba nabo igo etoigo yerereta abantu ange 15 no mogosiria amagimabo imeyense yo ya Uganda litukolia Ijumaa abuna botambe mangana tayo mangano kwemanyigoro y'abasani ngaibakoba ne bintu bya ngaibagocha wapambua hivi ngaibagocha gokatika lero ngebi yasara mbitangazire munenga seti ekana obituaries y'abantu y'amagima tyatukangia kekuru asichigosoli chigosoli Chagan Club ne coach team ya Liverpool nigatebera tari kwegosa na butwemere munga Liverpool njeite tukigolinye ase ya mone team ya Napoli ase kiminono kelikia UEFA Europa yes atebera tari gukumia ngada ara ande na chabadaya ase gasorigi chigosoli nabo gosolia bato manyige gandiro chaba murekeretega igoro ya
mupira o secondary school games asendo chega football boys highway secondary bachikogosori na Bute boys secondary school mumulekere temina iga school chiganda tukogosori emipira chiaboda goreti gaiga mone chitimu chinde nabo igo Kenya Sevens nkogosori bari mupira obo kurukunga cup of glory ase Ireland baragosori na Portugal, Canada bagosori na Zimbabwe, Samoa na Uganda, Scotland na Jamaica, Kenya na Tonga, Wales na South Korea, Hong Kong na Uruguay na Germany bagosori na Chile. Kati echi timu chinde dondo tuingie Majengo Mombasa. Majengo Mombasa. Mombasani ko. Majengo Mombasa. Tukimaliza kwa sababu ya muda. Yes. Omongwano yomo bwe miaka ya igatumo sacha bwe miaka ya igatua na bwate akanyore omusubati geto Samuera omungaini sana omunyakieni ekera monyora the first time akamukwa ni musikoli agaitaba kurwa bwa gachaka komotogi ngora komotogi gwake buna kororekana buya unaro Samuera umurabu tanya guchimugondo koboko kwa no kwororo nini bla bla mingi unaro moitongo atamanyiti nga muntu kya gotebira lakini omotebira bible iri nere obaumiranire ochakire komwaka maguta kweli mwise koyo aniomanyete abasubati egento batongire bebererigwe batogigwe timaidi batagete sana kwebererigwa sinchira ya bene na kworoki gubwanchani musubati yo konyora atalira sa atalire kindanyoro muntu reko motebye mangana bunu mungwano lira ko motebye akamotogi buya agatebanga munu muyoru singombe serere mwise kuri agakuneke nkoro na akanyora matemu yoko mwanjo musajoria kamotebyaye naye nganje tendo chinga tingo nyara komenya utayo lakini mumururia mangana yale komotebya na mangana bosa abwatekerenga gyoko moreta angenere amubeke box yaye amutumike bakura nekorengana nebirengereri byaye buno byaringi omumuru yakameke mistake akairo musubati oyo mwaye nyomba the same mistake yori goro akorete akamoirai mwaye nyomba omongwano oyo konye taraba tayari konyoma taratwara birengereri byo konyoma ntabwo ati bintu byaye menyogiro yaye atagite korakura muswati yotiga icho ikire nyomba akararo olimo omumuru yo karengera tinga mambi bogo kia ngosokara koreki agende dia mambi bogie mungwaro yaje ko mubanga ngabano manyete chise chiabeire chiaengekanire ngogia mugabo ure karwa iga mapema plot ya como nyongiro no mugogoba bantu bagosoka kuzibichia bono mujano guchira ko bana ndindira ini iyo muswati iritanga yakorwa amotebi inche naonda aingosoka tindi korwa aingosoka gojia inche bono ga igonde comfortable igongi wete bye buno muntu le mwaye anongo batindi gusuka ada wesike ibako nizu kufaye gasika emburetwe omugazo bale anongoba ngererie kale baye yo ndakendo kana magagando je dukanera ndete no namagera turaragira umungwano ri akagira mora akanyarika iyero mungwano tatageti tabwate birengera byo okomubulira ki ngakibono te konseria nanda mangana kore kontebi na mangana ambegete bakankero rabunanta kire ko banaye mirere inchekira kige ndona take it into account. I took it serious inchera onda no kora kelira akore omaete mungwano ria karengereria ngakiara teme anganyi bintu bike amutigoria beraria lakini uria kamotebiga ni ndoche kerengereri kiao ayebono goikore mereri inchenko morire goikomo eri yatwagajenga mungwano ria kamotebi no mungwano ritaderia ma ke agira mureta goiteka majo wera majoka mungwa musubati ria kamurigeria kamotebi ngendugu yana irangora nchama ngana kwantete na rombwateti ngayaya akina na minute bintu binara gotebi na minute nkwa minute injeti ndiko kole rugosori naonda mirere
Uchiabu tima tete kia mwanzo. Truth is. Truth no man. Umane bulinga. Abantu bali batutegerete bona iga. Banyomete in such a way. Banyometu in such a way. Abange sana. Baizo kwero kaba. Na rolete tu moto. Nilaka mumonta no kale songoro kana bone kapidi arroka ne kapidi amukwane ne nigo akaba desvira ni chisani kabaigo ngidoni kia uza baba wande bale tumbure go to bakanzi naliago ja baba to bakanzi naliago ja ko afuta kana sukeria hiyo to be mo ngaini. But one last thing I wanted to say is this. Abagungu ebakoba driven na 3 A's. Yes. A number 1, affection. A number 2, appreciation. A number 3, attention. Baso bazi bata attention, ba appreciated. Affection, yani baoro we care. No wacha. Lakini abasaja etokoba driven na R ayemo ekuru respect ayemo yok musacha gago translate respect koba love amasikani musacha gago nya translate kobango muntu ganganjete amasikani yani enchirugo amasikani asomo sacha amasikani asomo sacha nege tangura kibogoli tibinte binge emiochogano emix getere ime a single act yogo sabu musacha magoko amacha mulero ikira communicate bintu gete bibe onye buoyeka aye lichi yako wezi bya magoko akameza kaligo etiko na koboli ngome. Those acts, by the way, abasacha abange ba okonyora ba spend most of the time no nyina sinyombo chokwego. Okay, we are saying the truth here because kuigutori bintu abantu bagukwana it's acts of service numbers kandi bakorokiwa omusacha muntu trabuli kunkyo kwegwe gitamba ke kole tukiera bangu emeza yayenga very clean. Yes, lakini yoletiwe yaiti kabisa boost yo wasku ligero kwekarasa akiota irana zayo lakini rende asama skani yiwate bananda basacha mbaire chinguru kurwa asama skani yese njabo kuri tibinte binge na amaite gwechorera na kwera egento gitekeria yapeni okonyora ngokerusiri okebekire kando asenge njo kwage korera senjere tale ngendonge usikwage korera njera yale ngendonge tiga actually ni ntabuga time yatokorera ntokwane musuko mongorokoro kwa Eric Ombati aka Ninja Manikoro nyacheki alia akobwatia magazeti sana otebire ngango sogeri sana biamono sana Eric nashukuru kabisa. Alright igeya maseyemo by the way no watabageni rero nimbwate mongorokoro kunyambeka kiseso na no moliki no mo MC mo chore bwo dieri goma very senior scribe. Yes at the same time nimbwate mo MC korwase wodi ya Masige West Jacob Bagaka. Okay. Alright, ibasige kegere busiongo cha katoli chinkwana na barabwo lakini enyorera egazeti ya Taifa Leo chinga kiechi we manyia yo mananda manga senchira yo wikira enyorera gazeti ya The Daily Nation itukulia Friday we manya manga mulikira sengaseti yega chitariki cha rejire fani 99. Yes, kianda right sama gazeti aseritukoria rero ayo na rairo borito asama gazeti aseritukoria rero ayo na rairo borito asama gazeti aseritukoria rero